Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha bakunzi ba Kivu Network, ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru ya mu gitondo itariki ya 7 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 turi ku wa gatandatu. Reka mbifurize isabato nziza abayiziza ndetse nkomeza no kwifuriza umunsi wa gatandatu mwisa aho muri hose mudukurikiye hano ku gitangazamakuru cyanyu kandi kikaba n'icyacu cya Kivu Network, aho tuba tugarutse kubarebera hamwe amakuru menshi agezweho ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ni intambara ikomeje kujya mbere mu bice bitandukanye, iri kuvugwa mu bice n'ubundi byo muri za Bukavu ndetse no mu bice byo mu kibaya cya Rusizi n'andi henshi hagiye hatandukanye ari kumvikana intambara ikomeye cyane. Tugiye kuba tuhagaruka tubabwira uko byifashe ndetse n'intambara ikomeje kujya mbere, dore ko abasirikare ba FRDC ndetse n'abandi basirikare batandukanye b'igisirikare kiri gufasha n'ubundi FRDC bakomeje kwinjira ku bwinshi cyane mu bice byo muri za Bukavu, cyane cyane no mu masaha ya nimugoroba. Akenshi ibyo ngibyo nibwo biri gukomeza kugenda bikorwa. Ubu rero turaramutse tubagezeho uko byifashe kugeza aka kanya, dore ko intambara igiye guhindura isura kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byamaze kuba bifata indi sura, dore ko M23 yatatswe bikomeye cyane mu gace ko muri za Essence. Rero barimo baragerageza kuba bakigaruza aba barwanyi ba M23, ndetse ari amakuru yemeza neza yuko ibitero M23 yagerageje kuba yakora ku gice cyo muri Essence yakubiswe igasubira inyuma, nk'uko rero amakuru ava ku kiba cy'imirwano akomeza kugenda abyemeza. Nabyo rero tugiye kuba tubigarukaho tubibabwira uko byakabaye. Si ibyo gusa tugiye kuba turagaruka no ku bindi bitandukanye, ku biri kuvugwa ndetse n'ibiri kumvikana kuri imirwano ubundi ikomeje kujya mbere hano kuri buno butaka bwa Kongo, dore ko intambara yo ikomeje guhindura isura. Mw'abantu mwe, ibintu birakomeye cyane, nk'uko rero amakuru ahaturuka nayo akomeza kugenda abyemeza. Byose rero turaza kuba tubigarukaho tubahereze ubwino kuri aya makuru n'ubundi akomeje kugenda avugwa cyane kuri buno butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rusarumba rero ntago byoroshye kabisa, urugamba rukomeje kuba urugamba, nk'uko rero amakuru nayo ahaturuka akomeza kugenda abyemeza cyangwa se abitangaza. Makuru ni byinshi kabisa, ni byinshi tugiye gukomeza kugenda turebera hamwe. Icyo usabwa nta kintu gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tujyana gatanu ku kandi ku makuru menshi atandukanye avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye mu rusare. Reka dukubite rero tubangura twihuta cyane tubabwira uko ibintu bikomeje kugenda biba cyangwa se bikomeje kugenda bihindura isura kuri mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaze. Reka duhere amakuru yacu mu kibaya cya Ruzizi, ubundi dukomeze turebera hamwe n'indi mijyi ikomeye cyane irimo za Goma ndetse na za Bukavu uko bihagaze. Ikibaya cya Rusizi, Wazalendo bakomeje gutera imbere cyane ndetse n'igisirikare cya FRDC bari kumwe n'ingabo z'abarundi, kubera ko bakomeje kwisasira cyangwa se kwigarura uduce twinshi cyane hano kuri buno butaka bwa Kongo mu gace ka Kitara. Rero abaturage bishimiye cyane kubona Wazalendo, FRDC ndetse na FDNB bari hose muri kano gace ka Kitara nyuma y'iminsi myinshi y'imirwano. Uturere twinshi turi mu maboko ya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC ku buryo busesuye, cyane cyane mu misozi miremire ho Plateau no misozi yo hagati Moye Plateau. Dukomeje kwiyemeza ko Abazalendo bagize bati dukomeje kwiyemeza no kugira ubutwari, nubwo hari ibibazo by'itumanaho ku mihanda imwe n'imwe, turacyafite icyizere n'umwete. Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza kuba igihugu kitagabanyijwe bitewe n'ikorwa ryihuse rya Wazalendo, ibikorwa bya gisirikare bya FRDC ndetse n'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi. Wazalendo rero mu kibaya cya Rusizi, urubyiruko rw'abanyekongo rurwana n'igihugu, rufasha igihugu mu buryo bw'ubutwari. Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo rufite ubumenyi buhagije ku gace k'ikirimo imirwano. Icyo ni ubutaka bwabo bw'inkomoko. Nk'iki kibaya cya Ruzizi rero barimo bararwanamo ku buryo bukomeye cyane, kuko ni amasaha mu gitondo barimo bararwana mu gace ko muri za Sange. Kuri wa gatandatu rero kuri uyu wa karindwi, kuri tariki ya 7 ku munsi wo ku gatandatu Gashyantare 2026, ibitero bikomeje mu kibaya cya Ruzizi no muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Rero nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa,
igisirikare cya AFC M23 nacyo gikomeje kongera ingabo zacyo muri biriya bice kinakomeza gushimangira ubwitabire bwa gisirikare mu rwego rwo kongera kugaba igitero ku mujyi wa Uvira, ariko rwahuye n'ihurizo rikomeye cyane bitewe n'uko izi ngabo z'Abarundi ndetse na FARDC barimo baragenda bashyiraho bariya zikomeye cyane muri kariya gace. Ingabo rero za M23 AFC ubu ziri mu rujijo, zatangiye kwica abasivili b'Abanyekongo nk'uko amakuru aturuka muri kariya gace akomeza kugenda bivuga, ngo nyuma yo gutsindwa no guhagarikwa n'Abazalendo ahantu hamwe muri kariya gace ko muri za Ruzizi Plain muri ya misozi miremire. Igoma rero tujya no kugaruka kuri ijambo Colonel Nanga yatanze, ijambo rigira riti abantu benshi rero nabonye baryakiye mu buryo butari ubwanya bwavuga bati rero ngo intambara irarangiye. Ndaje nabyo tubisesengure neza. Intambara yagize ati intambara irarangiye bitewe n'uruhare rw'abayobozi bose ba AFC M23. Goma ubu irimo amahoro, abaturage bashobora gusinzira batekanye. Ndabamenyesha ko intambara yarangiye kandi ko tugiye kwinjira mu cyiciro cy'iterambere. Twinjiye mu cyiciro gishya ikiyubakwa bundi bushya. Ni muri urwo rwego turi gusura imishinga yose y'iyubakwa iri mu mujyi wa Goma uyu munsi, dusaba buri wese gutanga umusanzu mu iterambere turimo gutangira. Kivu y'Amajyaruguru iziyubaka ubwayo, izubakwa natwe, izubaka ubwacu. Kongo iziyubaka ku bwacu. Intambara yararangiye. Iri jambo rero ryateje ibibazo bikomeye cyane. Nabonye rero harimo n'abanyamakuru bamwe na bamwe barimo bararisesengura nabi cyangwa se barimo barisobanura nabi, bavuga ko rero ngo intambara irangiye burundu. Siko bimeze. Ahangaha ni mu mujyi wa Goma uyu mugabo yari arimo aravuga, ntago yavugaga mu bindi bice ngo birimo imirwano, ko n'aka kanya intambara irimo iraba. Ntago uyu nguyu ari we ufite ubushobozi bwo kurangiza n'iyi ntambara, mbibabwire. Ntago ari we, kuko igisirikare cya FARDC cyo gahunda yacyo ni ugukomeza gusubirana ibice byose byafashwe n'izi nyeshyamba za AFC M23 kandi n'umujyi wa Goma urimo ndetse n'umujyi wa Bukavu urimo. Ni gute uvuga ngo intambara yaba yarangiye kandi yavugaga ku mujyi wa Goma? N'ibitangazamakuru byinshi bimwe na bimwe nabonye byagiye bisobanura nabi kabisa. Niyo mpamvu nawe nahisemo kubibasobanurira, babwira ko rero ibingibi byo kuvuga ko ngo intambara yaba irangiye, oya, ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Goma gusa, kandi nabwo ntabwo afite uburenganzira bwo kuvuga ngo nta ntambara yakongera, kuko ubwe ntago yayiteza mu mujyi wa Goma, ariko n'ubundi abashaka kuyisubiza isaha n'isaha bagaba ibitero. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi, ntabwo ababuza ngo nimuturase kandi aribo bahanganye. Ibyo rero murumva ko ibintu byinshi bitandukanye bitarimo n'ubundi abantu benshi bagiye basesengura nyine mu buryo butarimo ibyo navuga ko ari ugushishoza neza, ndetse no kutita ku byavuzwe ndetse n'agace byavugiwemo. Ariko muri rusange ntabwo ari uko nguko bimeze muri rusange. Rero reka dukubite tubangura twerekeze hano muri Bukavu, ubwo tuvuye hano za Goma, tubabwira ko rero umutekano wo uracyahari ndetse unameze neza, ariko isaha n'isaha nyine FARDC irimo iritegura ibitero nabyo bigomba kwisubiza iki gice mu gihe diplomasi itakunda. Kandi mwabonye ko diplomasi ariyo Tshisekedi arimo aragenda anyuramo, kuko niyo ishobora gutuma ubuzima bw'abaturage bubungwabungwa kandi n'intambara ntigire benshi itwara, kubera ko mwabonye ko arimo aragenda akina diru n'Abanyamerika ngo baze gutumiza inyeshyamba ziva muri kiriya gice cy'umujyi wa Goma, kandi kuva mu mujyi wa Goma igare kuva muri Bukavu direct ako kanya, kandi n'ibindi bice byose byaba bimaze kugenda, kuko ntago wabura Goma ngo ube ufite ikindi kintu usigaraye muri kino gice. Goma ariyo zingiro ry'ituma byose biri kuba byo gufatwa n'ahandi hose hatandukanye mu mijyi ikomeye. Urumva rero ntago byoroshye kabisa. Urumva rero urugamba rwo ruracyakomeza. Rero Bukavu abasirikare ba FARDC bakomeje kwinjira ku bwinshi, ndetse n'ibikoresho byinshi barimo barabyinjira muri kariya gace ka essence. M23 nabonye yakashije umurego wo kugerageza gufata kariya gace, kuko kariya gace bamaze icyumweru bakambuye kigiye gushira kabisa, kandi biragaragara ko kari gafite irunini kavuze kuri izi nyeshyamba za M23. None kugeza aka kanya rero kano gace ni karatangwa cyangwa se ni karasubizwa mu maboko yabo. Ibyo rero biratuma bahora bahagaba ibitero mu masaha y'igicuku. Rero agana saa 10 za mu gitondo bagabye ibitero nanone bagira ngo bafate kano gace ka essence bano barwanya, ariko byabagoye cyane. Rero n'aya makuru nyabagezeho ko yakabaye. Bukavu titiri iragira iti M23 yagerageje gutwara agace ka essence, ariko isubizwa inyuma n'ingabo za FARDC, Wazalendo ndetse na FDNB. Bukavu ku itariki ya 7 ahagana saa 10:26 kuri munsi wo kwa gatandatu, inyeshyamba za AFC M23 zagabye ibitero zigamije kwigarura agace ka essence kari mu mujyi wa Bukavu, ariko zisubizwa inyuma n'ingabo za FARDC
zifatanyije na Wazalendo ndetse na FDNB nk'uko bitangazwa n'amasoko y'umutekano ari muri kariya gace akomeza kugenda abyemeza. Nk'uko rero ayo masoko abivuga, M23 yashakaga gukambura no gufata uyu mwanya ufite akamaro kanini mu bijyanye n'umutekano n'imiyoborere y'umujyi. Icyo gitero cyateje umutekano muke mu gihe gito, ariko ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo bahise batabarira ku gihe. Habayeho rero imirwano ikomeye yakoreshejwemo intwaro zoroheje mbere y'uko iyi mirwano ihatirwa gusubira inyuma, ndetse n'izi nyeshyamba zigahatira gusubizwa inyuma kabisa. Rero izi nyeshyamba zasize agace ka esanse kagumye mu maboko ya FARDC ahagana saa 11 n'igice. Urumva urugamba rwabaye isaha n'igice rwose zose. Rero bakasigaye mu maboko n'undi FARDC Wazalendo ndetse n'ingabo za FDNB na TPDF. Kugeza ubu nta mibare yemejwe iratangazwa ku bijyanye n'abakomerekejwe cyangwa abapfuye, ariko mu yandi masaha turaza kuba tubageza. Gusa rero abayobozi b'umutekano bemeza ko umutekano wongeye kugaruka muri kano gace mu masaha ya saa 11 n'igice. Gusa nabyo ni iby'akanya gato kuko ubwoba ni bwose, ndetse ko ingamba zikomeje gufatwa kugira ngo hirindwe ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bishobora kuba byaterwa muri kano gace kangaha kabarizwa muri kino gice cyo muri Bukavu. Abaturage basabwe kudakuka umutima no gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano batanga amakuru yose yafasha mu gukumira no kurwanya ibikorwa by'inyeshyamba. Ubuyobozi rero bwizeza ko Bukavu ikomeje kugenzurwa n'ingabo za leta, kandi ko iyi Bukavu kino gice cyo muri esanse gikomeje kugenzurwa n'ingabo za leta, kandi ko babizeza ko ibi bikorwa byose biruze gutuma n'umujyi wa Bukavu wose ugomba kujya mu maboko ya leta muri rusange. Urumva rero mwabonye ko barimo barazana ibikoresho byinshi cyane muri kano gace, kandi urabona ko bino bikoresho bifite ikintu biribuze kuba byakora kuri iki kigo cy'imirwano. Urumva ko rero izi nyeshyamba za M23 ziragatoye kabisa. Rero ni ibintu bikomeye cyane bitaribuze kuba byakoroha. FARDC irimo irakomeza kuza ku bwinshi no gukomeza rero kugenda tubagezaho ko yakabaye, babwira ati muri abantu b'agaciro, Imana ikomeze kugenda ibana namwe. Bashimira, nongera kubabwira ati tuze gusubira mu yandi makuru ari imbere turebera hamwe uko ibintu biribuze kuba byifashe bakunzi ba Kivu Network.